Assalamu alaikum. Maad meki hukuru das. Emmen list ready kolla afinta. She. Kon list ette. Shopping list ette. Nune, ei warang haas list. Ei duwaage list. Emiyaku beenun kamaka duwa kurma listen hadame ki kura. Maad mai hukuru das. Ehme ma hukuru du Allah subhanahu wa taala waki haas wagute lawa fave alugon men beenun kamaka duwa ko finama ekalange ijab kurawan. Ehme ma hinga balalama e waguttake ki ko bato. e duwa ijab kura waguta behe gotun ilmeri meduga wara gina gaultan asfawe ege teres emme sahha emme rangalu de gaul kamaga mi bunani ei furatama imam miha membaran ara wagutun feshigen gos namaz nimende mina wagut mi wagut terega ei duwa ijab kura wagut kama bayin ilmerin vidalu ane ba ilmerin jumhur ilmerin vidalu ani e wagutaki asuru namaduge fahum gos irosuma hame mina wagut kole ehvima emme raji kawlekkamuga ilmer mi vidaluwani asuru namadum faabagen asuru namadu nimigen gos irosuma detere mi nawaguti ehenkamu mi wagutuga beenun hegotuga hifuma alugonu men beenuwa huriha kamakan Allah subhanahu wa taala hazratuga dua kurma mi wagutu alugonu men haasa kollawa mi wagutu naga anulawa